إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه عنك دروس الإيمان درسك إمها أخونا أختنا مرحبا دنوان لبتخم ميري يلقون من ناكيك ميوا حديثك أبو هريرة رضي الله عنه كيبان لوابق ياسو حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به ففعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. أبو هريرة رضي الله عنه بدالوني تمن كليك فان ودوسميمه ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث كرونيكو ما نهيتكم عنه فاجتنبوه تمن كليك فان تبامهن نهي كربا بكمكم غوانما تبامهن كمكا درداش وما أمرتكم به ففعلوا منه ما استطعتم أتمن كليك فان تبامهن أمر كربا بكمكم غوانما تبامهن كلدان كان لبيهم ومنبرك تبامهن كان كراش فإنما أهلك الذين من قبلكم أم كشرون تبامهن كريج ميهم هلاكم سبب تقدرين سببكم غاميوني من قبلكم كثرة مسائلهم بيكار إبس فادين وسوالتا تبامهن كرمه واختلافهم على أنبيائهم أباميهم كاري فنون رسولنا نبينا أباميهم دكول وريوي خلاف وفدم مسابنا مي حديث رواق رفن إمام بخاري مسلم لبدأخون مي إسلام دينغا ما نبي صلى الله عليه وسلم أقول من بيان كدبي كركر حديثه هنا مارتكم ما نفهم إهامه ديني كنتك الشامل وجنبا حديثه إمام النووي رحمه الله تعالى بدال وني مي إسلام دينك قواعد بيان كدبا فوا حديث توجترين حديث كما ما النبي صلى الله عليه وسلم کے جوامع الكلمة ایک ترين هم دكندا حديث كم معنى كي كوركور عبارتكم هنمس ورفهم معنتا اكولي جنبا حديث كما لبتاخون إمام مسلم وني قال صحيح رسول صلى الله عليه وسلم كيف بجنتو من حديث بيان كدب جون سو بيان كدب بابا قال بدالوني أبو هريرة رضي الله عنه كبان رواق ربني أبو هريرة بدالوني ادوكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابين خطبة دبا وعظ دبا حديث كرفيه هم كشرون الله تعالى وني تباميهن حج فرض كربافه تباميهم حج واشه هي صحابي يقدنوني أي الأقرع بن حابس رضي الله عنه قال يفان يدالوني الله كرسوله كم يهرك وسيء حديث كربوني تباميهم حج واشه صحابي مدنوني كم يهرك هي إهدما النبي صلى الله عليه وسلم إفس بس في الحديث نكرباه النبي يقال يفانو صحابي يقول تنفه سؤاله للنبي يفهم النبي صلى الله عليه وسلم حديث كروني لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم تمكن يفان هذه كي للنبي كم قاوانا حديث كربي كم قاوانا كم يهرك افهر تباميهم حجوان جهيني تمكن يفان حديث كربي كم قاوانا ما تباميهن اكم واجب وي هي هن مستباميهم كترين تباميهن كايكم كولدانا نوي هي هذا الله تعالى کے میں نبی کے رحمه ميد algod me mistalamato algod men ge tere mudawari kan Allah taala devwa fawa mehun sihhatu devwa fawa mehun algod men
efada miistakum ves komme haroke effaharo hajju wan ulefikam gawanama iwani boduwegen wa undagulaka adi kiyetta makka mina arafat mi tantantake mitantanuga terega hajju umra wani mitantanuga muslim umme kinetto qararu tibeni Allah taala ge man nabiyya ge rahmatun miyadu edu ekalege faanu idal hadis kurabani timangale faanu aadehe ge denne kam gawana tibamen wajja wajibi he ehenna me sekale faanu e foga hadis kurabani suwal mi hadis kurabani mi hadis bayan ko debani ummata bayan ko debani tibami hunge kurige mi hun halako gen die yebami hun kura bekaru faadane suwar to gasabunne ade bami hunge nabiyunna dekol verive uradu munge sawmun kama man nabiy sallallahu alaihi wasallam isidi hadis ka bayan ko deba fone labda hum ekale fon hadis mi gorobani ma nahaytukum anhu fajtanibu timan kalifan tebami hun nahi kore vikam ekam gawanama ekam ka tebami hun durwasha islam deen ge nusus taka lo talgol mi kiir qur'ana man nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hadis taka balalakum gawanama nahi asawa kantatte behigendani debayaka Allah ga rasula nahi kurabba fawa kantatta behigendani debayaka ei ebba kantatte ki haram kantatta nahi kurabba fa walad haram kantatta anebba kantatte ki ei makruha kantatta enames algonmen kihinetto algonmen qur'ana sunne kiyawmun dairuga algonmen tere mi hadise kiyawum midani ene fenege mi annani ma nabiy sallallahu alaihi wasallam nahi kurabba fa wakame ehidun ehida ena hukum nagam vito ei haram kamekama lobetahum eggotaka vesennu kirit qur'ana nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun hadistakun hukum nereveni wakibayka komme mihege wazifa ennu ki rasula ge hadis ge tarjama ena kiyuma fawga nuwata qur'anu ge tarjama nuwata adi arabi bas enen egul kom ga enames komme mihege wazifa ennu ei qur'ana sunnatun hukum nerumaki ei kam hasabe Allah taala igar fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun tebami hunnudannakum gawanama ilm ge halwerna tebami'un suwal qurashe suwaleki kobato ilm ge halwerinnaki labtahum komme gawmegge wes igawmegge bayaku muslimun itibar qura ebamihum kantattawga ebamihum fatwaya edi rujuwa wa ebamihum danna ben en halwerinnaki ebamihum nan evves halatega olifa wa bayennun ei kommehen ena wa kannu jehe islami shariatuge ilmakum degree hasil go fahennames misum gemeduga danna farit emihun danna bengei ilmu ge ahluwerinnaki ebamihun ishara korwe ilmu ge ahluwerin gotuga labtakhum kirit qur'ana je man nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun islami shari'atuga haram kurabba fa kantateki halal kurabba fa kantateka ala balair warammadu icche har galgod me hi gofan meveni kame harame ehennames algod men halal kantatta taka ala kiala afkam gawanam haram kantatteki ei warammadu icche qabota kidege tere wadu warammadu icche Allah taala haram kurabba fa wani feran tawge tere warammadu icche Allah taala haram kurabba fawani faharigga algodu menna Allah taala kamen haram kurabbumun ekamuga hikume negulu kamga winames Allah taala algodu menge macca kamen haram kurabbani ege gellum boduwima faharige ege faada teken huridan ehennemes Allah taala denodigemba mulu hikmata gattaka algodmenge macca kantattake haram kurabani ehem venunto ra haram kurabani induga rala juwaya haram kurabba Allah taala hi kurabani yasalunaka anil khamri wal maisir ebamihun kale fana suwal kurabane rala juwaya behegotum qul fihima ismun kabir kale fana vidalwashi egawa fafa nubakan boduwegembe wa manafi'a lin nas ennames mistakunna wagati faada engegave
එහෙනම් ස්කීබෙතෝ හරාම් කුරගුනේ واسمهما اكبر من نفعهما ege faada pura boda ege ekuligem wa gellum bodu wima Allah taala e haram kurabba fawani ame kirtu qur'ana man nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun kamen haram wejjum gawanama muslimekum gawanama ena dannan jehen hikmatattaka ene manfawa gotuga enege maslahatattaka ekan haram wegen asawani يفهم النبي صلى الله عليه وسلم حديث كروني وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم تمن قال يفهم تبامي هن أمرك كرفا فكم غاوانا تبامي هن كولدانا بكم فامين بركم إكم كورا هوش كم آده नहीं कम गावाना फुरत में इससे में दिए पुरिया के में हुट्टा लाश नहीं कुरफा फकम कम गावाना इन दुर्वेगन नाश ehn namas hewkamikam gawanam hewkantataka ngannairuga hadis mikurabani kuladanakan libigemwa minbaraka ebame hewkantata kurasha mi islam deenuge lui fasehakamake eh verunto allah taala hikurabani la yukallifu allah nafsan illa wusaha ebbes nafsaka emiheka kuladana wegemwa minbarum menuwi allah taala taklif nujassawe allah taala komme nafsaka bes taklif jassawani e nafsaka kuladanakan libigemwa minbaraka engate gannani fattaqullaha mastada'tum tebamihun allah taala ya tebamihun kuladana kan libigem wa minbaraka taqwa veriwasha sawbaki kobato haram emmeha kan tattakun durwegan nan amur kureiru amur kurevviruga hewkan tattaw amur kurabba fa nahi kur haram emmeha kan tattakun durumman allah taala wani angawafa enna sewkan tattakun gawanama kuladana vi minbarakun ekam kuladana wa minbarakun kuruma amur kuraba fani e hewkan tattake baawar kan tattake hewkan tattake baawar kan tattake bumun emiheka kuladana vi minbarakun kurambi ehembe ilmu weri mi hadithum alguna mirege mi sharh kura hadithum nirwa fa wa qaida ay la wajiba ma al udf nukuladun tarikama ekega wajiben nuane اما النبي صلى الله عليه وسلم وني عمران بن حسين حديث كرب وني اكن اغفان اراس كم فلا ولفاتي صل قائما تبا قولن ور نماز قراشه فان لم تستطيع فقاعدا قلدانك نبيك نواكم غان قولن ونن قلدانك نبيك نوانما اشيدين ديك نماز قراشه فان لم تستطيع فعلى جنب اشيدين ديك نماز قرن قلدانك نبيك نواكم غاوانما انا انغريكم وي نماز قراشه امي huddamideni emme wajibaki emme furitam wajibaki ene kuladanakan libegen wakam gawana kolan moru ekama kuladanakan libegen nuwanama ishindeinum mis kuladanakan libegen nuwanam engare kan oy namaz kurum amalabatakhum shariatu ga asahori hewkan tattakan asahori nafsuta amurta gina nahita haram kurba fawa kantatam madu hame yaki galubatakhum algodu hama mitaga me munasabatuga fahan kollan algodum ge terem bay befulu namada wadagennawane hingawafa wadagen godiye ifagen yas namad kuram veshuma ge kurin godige ishinnani miskidan annani hingawafa as wahaduga honna godiyen nagen yas namad kuram veshuma kurin ishinde inde takbiratul ihram fasha takbir allah akbar me kiyani labatakhun ifad halatiga ene ya hudda wegene nuwe ishine degen takbiratul ihram kiyume ei kola murum hure furtama takbir kiyumga kuladana kan libegen wa komme miheka wajib wegen ve kola mure takbiratul ihram kiyum ema kola mure ba allah akbar kiyafa den ena borbari wejikam gawana den ishinnani ena ishinne halatuga ishinnani ege kurin ena misalaka faage kamen uleni masale uleno tehen masale ulekum gana ena hingafa miskeda ngade jikam gawana kolan hore takbiratul ihram kumge kuladanakan ene gaage ebahori ehem bidikum ga namaz go rukun taw ge teren rukunen ei kolan hore nama takbiratul ihram wata allah emme furtama takbir allah akbar geyo e fawga din ena ishinna jehje halatiga ehem lebe tak algon ge terega bay fara suwalu fide allah taala haram kurabba fa kan tattaga hudda kurabba fa kan tatta mihunnani bay fara nuba kame kurum haram kurabba fa kame kurum algodu minna wara boda samalukan deve ekantattaka misalaga miheku marafi rabo efi zine gofi ewahaka wara
ei nube kantattake ewahaka bodu kokken bodu kuram besje enne bes ewahaka ta bodu kura faden bodu kokken dakka faden amur kurawwa pawa kantatta du kollumo salgodu men dannanje ei bodu nube ikkam Allah amur kurawwa pawani namaz kuram namaz nukura miha ene kariga nugunave ene isharatu nukurave nubami ekkama ene bes misalaka zine kurami ene ki nubami ekkama zine kurami eke nubami ekkama algodu menna fenna fadan algodu me dannanje namaz nukura mi eke adi ma nubami ekkam ene hadis ke miyannani namaz ki kafir ka ma islam ka ma de melgawa pura hai namaz ala fi miha kafir wajje ilmeni garayeto ko tereng boda faafa libeni emme ragalu eke amur kurabba fa kantatta du kollum kama boda miha ya faafa libigendeni efu hadis ke miyannani tebe mi hunga tereng kurige miston halakum ga sawata ko tena sabekam ga ebe me hunge bekaru suwartaka ade be me hun nabiyunna dekolweron ei ebe me hunga sawata ko ebe me hun halak koronu sababata ko tere sabekam ga adal kon men dannan banu israil ge wahaka Allah taala ebe me hun musa ge fana angawani ebe me hun amur qurashe geriyek katiluma ei de be me hun me bunani atattakhiduna huzwa kale fan timanna minna malamek kurani hai يفهو إمام بنني قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي عليه فان دنا واشي عليه فان وري رب دنا واشي اي كونك على غريت ودي من بيان كد واشي ان الله تعالى وحي قروني قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك اي هم كشورون دوسفه مسكول يفا غري نونه لا غري بس نونه دمدغا غري كما يفونك امام هم بنني قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها اجريك كل بيان قديش الله تعالى وحي قربني قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين اي بلامي هن افاوركن غرسني ريدو كلا غريكما انك سبامهم مسوال قرني قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا مهار هرمنا اولجه قتلم غري مهار نيگه كالفان دنوا دفاش كوچكم قتلم بي عند الله تعالى وحي قربني انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيء فيها ددبمغا فس نجها مانك فس كو جها ات بسنونه اها نكمت ات بسنونه ادي دد فندين انگوله گري بسنونه عيبتكن سلام بكموا ايگه ابس لف ني ريتي گري كما كم فهرك سوال كريوم اندكو وني emi hun emme furtama amur korone geriyek katilinama ekantata nimunis enne sebe emi hun kon kahale geriye kon kule efo ege hunna kantata ka undumun undaku wegendiye emi hadis ka menne tebe emi hun ge korige mistakon halako wegendiye sabato ko teru sababek kamuga bekar suwarta kurum malonne qur'anu mani mikan angawafa ehm velobetakun wahi bawale pun zamanuga Rasul sallallahu alaihi wasallam ke wahi bawale pun zamanuga dina suwar take kurumani nahi kurabba sida qur'an ke rasul Allah taala wahi kurabana ya ayyuhalladhina amanu la tasalu an ashya in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alquran tubda lakum e imam bidmis takunne tebamihun ekankan faal kurabba fi nama tebamihun undaguwane nuruhum wane kan tatakame tebamihun suwal nukurashe Allah taala wani haram kan tatta bayan ko debba fa halal kan tatta bayan ko debba fa hadis kan nafadan edeme de gaibe or hukum ta bayan no ko diuri kan tatta ekan tatta ka be gon tebamihun suwal nukurashe ya Allah taala tebamihun rahmatikam ga dukura be kan tatta ekan tatta ka me tebamihun qur'an bawala fairuga suwal kurabba kam ga wanama tebamihun nurhe pada hukumen yastan faharig wajib vedan erun ege fahum enaga saw muli islami ummate kam wajib gandani mihe ko pura suwalek ge sawabun muli ummata kame wajibu enaga sab ekek ge sawabun emminge wacce kame wajib tikam gawanama emihe ki ei emmen nurun deriwane mihe kam amayagin emalabadakhum ma nabiy sallallahu alaihi wasallam algodu minna bani halal kuntatta haram kuntatta bayan ko debba bappayeku enage dariful deke namuna bappayeku enage dariful deke wa loibure ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ummid deke
mi ummeddeke bodon lobe daannawa ummatige kantattaka ekalege faano nidi du kurabwafa ekalege faano etake reng eda kurabbi ummatige kantattaka ekalege faano ge muli hayan heda kurabbi ummatige kantattaka ekalege faano ge leforo ma tahir lefod bimmacha horigendi Allah Taala wani ekalege faano algodemen kura rahma oga terikama ekalege faano algodemen ge machwa lod ba heki odegannawa Allah Taala wahi kuramani laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum abakasharun tibamihunge tereng tibamihunna rasulaku fana wijje azizun alayhi ma anittum tibamihunna undagu wajje komme kamaki ekalege faana bodu wajje kamake tibamihun kurangule kame tibamihunna undaguwe tibamihunna undaguwa kantattake ekalege faana bodu kantattake ekalege faana kamame visna fikuruko tibamihunna ay nukunnaane magen hoda den mattaka masake kura ekade faana bodwegen wa kameke harisun alaykum bil mu'minin mu'minunna hidayat dekku mattaka rakkadir wadagennawa mu'minunna hidayat magu dekku mattaka dahi weti wadagennawa be fulake raufur rahim adi mu'minunna nuhunu ogatere rahum hori bekalike mi ma nabiy sallallahu alayhi wasallam algodu mennattaka algodu mengu ummatattaka kurabalo Allah Taala hekwedu gannawani adikiyetta qiyamatge maidanuga emmeha nabiyyun qiyamatge birwari kamattaka ebe kalegge ummatin handanneti hinge adar qiyamatge azabge birwari kamattaka hedigin darugas adi qiyamadwahu mistakun narakamatin wa falan siratu magu kuras kuramun darun man nabiyya sallallahu alayhi wasallam ge dua gabbani wa nabiyyukum qa'imun ala sirat إذا ما النبي صلى الله عليه وسلم صراط مكمتيك والنوى يقول يا ربي سلم سلم أمتي أمتي إذا قال فان دعاء ربنا من كان يفعلون أمتي من كان يفعلون أمتي سلامة تركض متكا أي إدوه إمها نبي الله تعالى حضرتك ما بيقلوا إبيقلوا أمل نفسه سلامة تركض مسك كرادوس عذابك bodu kamun ebe kanun hameken ebe kanunge amilla nafsu fuludege haduma honnani enes ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatattaka he du'a korobani siratu magumatiga dobetahum ma nabiy sallallahu alaihi wasallam amure kurabaf kam gawanama ekale fa nahi kurabaf kam gawanama hituga dirumevva mi hukum gawanama e amura tabawane e amura emur bolana jahalani ena hituga balimadu kame mufadifawa ena ge him marwe gawafawa mihe amlobetakum ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge amur furdawga hifumake algod men ummata duniya akhiratuga emme maslahatori emme manfaore daruma horige ekale fa nahi kuraba fakantatun durumaki algod menge ummata emme maslahatorige du'a ki algod menki allah ge rasulage amurtaka tabawa egale fa nahitaka kuraba fa kan takun durwati be kam galabum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayhi wa jazakumullahu khairan.